Here we go. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Nobody. I am not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. I worship you. You're almighty and all powerful, and all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Jesus say yes, nobody can say no. Jesus say yes, nobody can say no. Jesus say yes, nobody can say no. Jesus say yes, nobody, 'cause He's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all, yes, it all belongs to you. I worship you. You're almighty And all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all Belongs belongs to you. Nobody can say no. Nobody can say no. Wait a minute, Nobody can say no. wait a minute. Nobody can When say Jesus no. say yes, wait a minute. Nobody can say Jesus no. say yes, wait a minute. Nobody can When say Jesus no. say yes, wait a minute. Nobody can When say Jesus no. say yes, wait a minute. Nobody can When say Jesus no. yes, Jesus say yes, nobody can say no. When 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 Jesus say yes, Nobody can say no. wait a minute. Nobody can say no. Wait a minute. Nobody can say no. Wait a minute. When Jesus say yes. Yes. There is sunshine in my soul. There is sunshine in my soul today. Oh, our glorious set bright. Thank cozy there the earthly sky. For Jesus is my Oh, the life. sunshine, blessed sunshine, while the peaceful, happy moments roll. When Jesus shone His smiling face, there is sunshine in my soul. There is sunshine, there is sunshine, There is sunshine in my soul. There is gladness in my soul today. And hope and praise and love. For blessings which He gives me now. For choices Oh, there is sunshine, blessed sunshine, by the peaceful, happy moments roll. When Jesus showed His smiling face, there is sunshine in my soul. Oh, there's sunshine.
Now we're ready for Ahora another estamos performance listos by para them. ver al coro. Gracias. They prepared 3 hymns Han for preparado us this 3 evening. himnos para esta noche. Come, Christians, join to sing, and they'll finish with Como el siervo, hermanos juntos, y mi espíritu recibe la gracia. 목마른 사슴, 성도여 다 함께 내 영혼이 은총 입어. please welcome. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al coro. Gracias. Desire
Christ my soul from sin set free. 'Tis what has been of heaven to me, and me the sorrows and its woe. 'Tis ever my Jesus here to know. Oh, hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgive. On land or seas, what matters where Jesus is, 'tis heaven there. Oh, hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgive. On land or sea, what matters where Jesus is, 'tis heaven there. What matters where we dwell, on mountain top or in a dell, in cottage or mission fair, where Jesus is, 'tis heaven there. Oh, hallelujah, yes, 'tis heaven to know my sins forgive. On land or sea, what matters where Jesus is, 'tis Muchas gracias al coro, gracias. Una vez más, es el momento para oír la palabra en esta noche. Es el fundador de CLF, Pastor Oxupan. Santi wasitata kutint asingtan humanakana utana kamaro ukat te anchit orasan ha poren hewa wasitampe diusan arona kapist ayano ukata diusar wal na ya hayos pagararakta anchit orasana kunham sicha armana dios tata hayos nagarar haya pakistani sa papaini humanakana chi manakamar katok asa ukar hama humanakaha saranta parakisma aka takina diusan takipana ukata humanakaro imit anisma anchit orasana humanakaha sumpuni hinchuna kam start adipkhata aka orasana Biblia na kam sa start asipham ma lapisirompe ma lapimpe asisa kama anot asipkhata ukaro ukata akat karuru hotire kakipuro nakarut sa manakaha ulyart asip kakisma uka diusan aron nakapa ay saka ka may kutiki katoka sa kanyo istanya magit fasil katokanya magiti ukata humanakaha kama malapiro anot asisa kwat manakaha kat kipuro nakansa
uliar asip kakisma di sana arona kapa ukata kino ukata echa aroman ha kun ham Jesucristo ha huchana kasata khespie khataina uka suma amuit apham charuman ukhata yatis askani aka arona kaha tiusan arona kaphata no ukata ukama sarant kasina nayaw aka ¿Cómo están, señores? kaltayan aka arona kapan ha kamsasas saskitana kanao yakani aka arona kapaha mayakiwa aka mundo indir pachan kitis pacham kititi mangkirman kiha ukamang kenha pashpakiwa aka arona kapaha ukat icharuman ha San Juan libro ulyar tanyani pakal ko halhata ma takat narakatar Jesus te olivos at kolyuro saraway harakina kipuros ti wale alwat timpluro kot anina puri pans ti take hakinakaw hupar hagachasipkana Jesus te kontatas kanwa yatichan kaltanya ukamaki pans te li yatichirina kampe fariseo na kampe irpaniphan mamo warmiro wachoka huchaluras kire kathasa uka warmiro hupana kampe taipiro sait eap harakina ukat te Jesus arok saphanwa yatichire aka warmiro wachoka huchaluras kire kathaptha moisisan li pan ha yatichapkhetoa aka kasta warmiraha kalampik opas hiuhayanya ukama kamstasa sasa hupah akha saphan Jesusaro yantanyataki ukat hupar huchan chanyataki Jesusasti akapachah orakero altasin lukanampio kelkanwa altana hiskasip kakinwa ukatwa Jesusah hupanakar unkatasin hasana humanakat kaukire han huchani uka aka warmiro kalampe haktan kaltakakpan sasa wasitampi altasi ha uraker kelkas kakinwa hupanakasti uk istasin ha mainit sarhapkhana nairakatasti sarhapkharan wakilire hakinakat takini sarhapkhipansti Jesusasti sapakiwa ukawarmimpi qiparhana ukatti Jesusaq sait asisinqa haniu kitirosa uñhanti han ukasti ukawarmir saparukiwa uñhana ukasti sarakinwa warmi kawkinkisa huchanchirinakama ha hanit kitis huchanchqtam sasa warmisti sarakino haniu kitisa tata sasa Jesusasti ukharoq sarakinwa ukhamasti haniu nayas huchanchqaraksmati hichaq sarham haniraki huk'ampi huch lorhamti sasa aka arun akapanha aka arun akapanha hiwasan akarupi arha istok kun hamsa ma warmiha
Wacho kaho chaloras kirkat hat apanipkhana Jesus nera katar. Ukhaha uka kititi ukha wacho khuch lori warmina karoha kalam kopasaw hiwayapkhan ukatimpo nakaha. Ukat haqina kahawal kharo muyus rantasaha. Ukat walha kalanak apanisawa ukampiu kopkhapkhana. Ukhamau hiwayapkhana ukhama han wacho khucha lori hak warmina karo. Walha war hak warmina kau hiwarakina ukhama kalam kopkhata. Ukawar meha amuyas khano hiwata na hiwaya kapituasasa. Ukafaresio hakina kaha uskriba sakina kaha ukawar mero Jesucristo narakator apanipkhana. Akawar meha wacho khucha loraskir katkhanipta ukat apanipkhana akam warmina karoha kalam kopasa hiwaya pkhatsa pkhiteo huma kamstasa sasaw Jesus arsik apkhana. Ukat Jesucristo sait asisaha kititi han huchani kiha uka primera kopantam sa sapkhana. Hani ukat kiti sa kopantan pirkante. Sa pamay ni ukat uka chimana kap unyan tasi sa sarhapkhana. Ukat Jesucristo uka warmero sikt arkina. Kau khangkis uka huchanchiri na kamahasas. Hanit kiti sa huchansakam hani kiti sa tata sa sapi uka warmeha sarakih. Jesucristo saraki pi kharo. Haniu na yasu chanch karakis matisas. Han icha khuchlur hamti sanapi. Ukam ular tanhaka aruna kapanha. Haniu ukawar miru ki ukawar mkhatak pal kita ka aruna kapanha. Ukawar meha huch loras kapunino. Jesucristo hukangas kanapi. Hanite Jesucristo hukangas panha, hani hupaka salas kaspante. Ukapas prakiu hiwasana karoha araha esto akaro nakaha. Ukapas nahma tiempo nakaha usunda tapi kata serkiat. Uka pangkatin po nakaha nyawa nyar payahan ukanaka. Ma kollereo nam juntos karakina ko tiempo naka. Ukapi naro charakito. Aka porak usuru ukataki unayar charakito. Ukat ma uru naka una ukakolyanak umtakot wali suma unayaro wali charakito na. Ukak naka ukat umanyman khayata sa purunsa. Ukat iwalak ukat han umukht ukkaha usun rakyu qaltqituna. Wali kaska wali nayaha como lakata naman qinha como muyasiata. Ukat ha ukat uka qollum tasaha ma hukapacha man makuna muqsam tasas usun thakiriyatpi. Ukat nayaha kala tukusita pi kata sirkiat. Kala tukata naha kata siata. Aka sakoha saniu narchur ketonte. Haniu naha sarnakan per kayati. Ma uruste ukat sarta saha. Dios narakataro nayak kilita sirakta. Dios tat naireo kamusuna kau nar apkhañ manitosas. Isyaha nayakawal Dios naro nakapala niya hatosas. Wayna nakakaywal hutjek nayaroha ukanakarnak aro nakampal khay niya sa pinak Dios tatar makatarak. Aka hanchimpeha. Hadiu naka kam usutak na aro nakampalan per Kristi sa sapi. Ukampi na Dios tatar ukur maalwata sarta saka makatarakta. Ko Dios tat kulitas kita sa sauna Dios tatar makatawait ukuro. Ukat nayaro mantito pekaharo.
Marcos 11:24 uka arunar mantanito. Humana kateha Dios tatar hakashta sipkhata takchi mampeha humana kaha katokapkhata wa ay kom kataktatachkay. Ukam uka aruna kulyart asakna sustrast pi ukoroh. Na uka nayateha ukam iya usasa uka Dios ar makataha ukat nayaha katokawasas. Nayaroha usitoha Purakahay usitohsas. Kititeha iya osasa Dios har makatkaneha katokani usisiha. Ukat nayaha Dios tatahanina kam usutaha aronakam pal kiriste koltasita sa pinah makatarakta. Ukanha katokapata wasisiha. Kot manakaha kitinakati iya usapkata kumaita nakamaroha iya usaphat katokapata wasisiha. Akaha haniwa kahakin aronakapakita hanukasti Jesucriston arupawa. Jesucristo haniuk ariskaspati. Nayaha purak usuniatwa. Kons nahlord hakatha uka kollas khanyatakeha. Ukat nayaha katok pe ukat pinayaha Dios tatar makatta ukat pinah kollas. Ukaha tukos haniwasas. Akaha Dios na aronakapacha. Ukat pinah amuit arakta. Ukat nayaro maamuyo mantanito. Kunaos teha alwah na mangtasisartha. Alwah untum tasnyachha. Nakma sopit mangtasaki nak usuntkhayat. Ukat kim sapak sinakauhan ma kunahak sa mangkayati naha. Nayaro hawal gustito ka harumang kanaka. Uka kimchi sata uka mangkahnarwal gustira kito. Ukambe ukmang tasaka. Wale suma uka aichampe kama. Uka kimchi sata kuna mangkampisa wale suma uka ha manti. Mane mangtas kuna mangkampisa mangtas kagispa uka. Uka aka isik aka pantalon ampe kamisampe ha wale suma cuerporo mantanya pa. Wale sum istapisinya pa. Wale sum istapita kitisa haniu uskus ukamao aka Korea markan ha mangkasipha. Uka kimchi sata uka mangkape akan wale usum uintata. Kuna mangkampisa mangtasip kakispaw. Ukat nayar uka kimchi sata mangkahwal gustito nayar. Haniu na kim sapaksihan uka mang kimchi sat mangkamangkain puerkayat. Ukat nayaha kulas sasapina iyaos Jesucristo roh. Nayaro teha uka kimchi mangka mang cherapatas bakna mangkantas ka Cristo asas. Ukat kititeha iyaos sa Dios tatar maikaneha ukah katokani usisakay ka aro nakapan. Ukat aka perkmangkenha aka kunha ma huka mangtas sakis usun thakinapi. Human purakamaha aka human ha kunaos teha ka purakaro humate uka mangkandataha aka purak mangkiman haniu walt ekiristamte huma haniu aka haru mangkanag mangkanya makiti sa sukampi kollirek na yaroha sarakitona humaha haniu well kuidasita sa ukampi sarakitona
ukat pe amoit nayak Diosan awatiri pas thaisas. Haniti nayak akar iyaos kah kun hams nach Diosan awatiri paris sasape amoit asarak. Ukat pe nayak kolit as ukat kunaw sa teha Diosar makat ukat pe kolyas harak nayak. Ukat walha bisit irin nakaw utar kitayna. Walha mang kanakapanip hatayna. Ukat kunay man pe kwan mang kanak kalitap harakta. Ukat ha uka mesharo kunay man mang kanak uskasa. Nayaka ukanak mang kanderiste sasapi kompi amoy sirakiya tuka. Ukat pinayak apsusakta. Ukan pinaka mang kanta kunay man mang kanak naka mang kandarak. Ukat nayara esposa ka pe uin katito ukat sustkasi pe ba konsumak loras ta sarak ito pe nayaha sarak pe hanya kisim tinaha nayah kulyata to sa pe hist Dios tataw nar kulyas khito sa pe sarak ukat hopaha ukat pe hani hopak kams kito sa ko amukyo kotasis sarharaki ukat nayaha rato ki kunaw sa tinahaway na kayat ka way nito kayat ukaha nan hakawihan ka ako na man nakawi naklura sa kaniyo may nakpasil ulyart kas patay ka disan araw nakapa mapa minuto nakpaskaypan ka kunaw sa tinahaway nito kayat sapakyo hakap kayat uka lato naghari rasa uka mangtasi sa pinakharis kirikiriyat. Fasila kipi nataki ako kahari niya nagkakukat pe. Ukata uka nayahawal ko tipi sa ka hilir irpiri autoridad na kampi nayahawali kachatak mang kasirak tukan. Ukat nayak uka irpiri hilir autoridad na kachat pi pa nagkakmang kasip harakik kut na uku ihasaka ukampi na ha harak ichak na ha ukam hu ichak hiskat hukitatak pi mang kasin yatik harak takpach ukam nan hila nakakakulya ka naka esposa kas rato ki mang kasin pa nagkakayatip naka rato ki pe ukat na yaro ha ustay harak ito na mahiyat ukat na yaha ukat mestutsa uka banyo to kirupi sararakta ukat wasit na yaro ustay ito sa kampi kunasa naramuyo harmante tento ha kunham sumak ukat humakiboy munta sa kampi na yah ukam amuyo pinaramain tarikto uka mangkit ha ukat humanagkayatinya na kamapi supaya ka ukam pihosa na karo arhesto mainir yatinya papi kunham kuna amuyo sa mainiro manti uka ukat supaya ka Judas Iscariote uka amuyo pi mantana ko paro alhanta niya Jesucristo ukampi sapa mainiro ma amuyo manti ukat humaha uka arroz ko kimchi sata haho mangkantas kikirist na hasas ukampi amuyo sirak aka aruna kapan khayesyak kitete ha Dios aro makatani ukat iyaw sa niya uka katokani o sisya ukat na iyaw sa sapi ukat ha
Ukat kunat sumaroha kunatsa ukama humaksak usuntas kakta ukam amuyunar mantitona. Kunausa tejanar ustes kitona ha ukam amuyupinar mantito. Haniuna kullaskti sas aykom amuyupi mantan. Ukat pinah amuyast kunas kamacha kaha sasak amuytatast. Ukat Jesucristo ro ka Jesucristo ha Jairo chachan utapar sarkana kwaha ko Jairon pucha pa hiwatachina han hacham tisas Jesucristo sa akawa haniu hiwataki tisas ikiskiwa sa Jesucristo sa akaha hiwata heo sa pakena kaha unyatana ngot aka ya hanchipaha khologe haniu un khete akaha juntos keñepacha hakaskas kwa Jesucristo kamsis ukaha haniu akah hiwataki tisja hiwasan nairasutaki ha hiwasan nairasutaki ha hiwata hiu ukawarmeha pero Diosan naira pataki ha hakaskja nayaha qollataaqtuasas aykompi ukata mayampi hayproja manqandaskakpi kunasa nayar usuyitpan haniunar uskitanit kunasa sapinaja manqantarakta ukatja wasitatpi wañatoqer sararakta uka armaj nayaro invit apjitutupi haniunar ancha anqan manqañaja guskituti mahaqipi nayaro hasito ukata mangtasi sarañan sapi nayaro haust ayapjarakito ukata ukama hotel tayperu irpapjarakito ukat ukar sarasaja nayaro hapura kahay oschito hanichao ukar mangkat sarkiristes kompe amayasirakta ukat pi amuitatasta niu nah qollataaqtu asas ukan sarasaja ukapach prakiu nah mangkantarakta ukar purhasaja kimsapak sinakaw na han anchukama katati pero ukurusti ukata ukiporosti alwat sartasaga ukapi nayaha qollata sartjarakta ukat nayah Dios tatar iyausta Dios tataha nayaroja situpi kunhamti humah maikitata ukam nah churama situpi ani naraja ka hako mangkah nargust kituunti uka aro nakapanha palas karakipi naya ha yakakasta utje ay kompe amayasirakiat kititi ha mayanchki aka aro nakaparoj mayanchki ha kaisa Nueva York marcar sars nukasti naya mainer apiristha uka pachpakipi hanina chakiriste uka marcar sarsaha uka pachparkipi aka aro nakapampej aka aro nakaparja matije wasak sarandañaneja hani chakkallanitisas ma warme howacho hochloras paja amuyapjas mati ma wacho hochjalor chispaj ukatja ukat aka romanos libron palas que Jesucristo te ukan
han ukan kaspaha ko hani ukahak warme hiwaspawa. Jesucristo rotihos na ka iyaos na hupah hiwasan peske ha. Pa warang kamara nagpas kay ukaha. Kun hamti ko arme khwachok khuchlurkan ukaro khespeke ha. Jesucristo roti kham aphalanya ne khuchanak ha. Ukape Jesucristo irna ka hiwasan na kampe. Kunasi chak problema hiwasan na kampe ha. Hanio Jesucristo apkharo yapktate uka wacho khuchlore nakatha. Han ukaste ichuru qarorus hurpurusa wiñeta ki upaha huchana kasha apaschi. Ma urupe mainer aka celular toket haustanito. Awatiri esas. Uka mahilataha kanserat Kulyeripi apaphana. Ukat na yaha celular at palaskayat ko haniyo na mayam sa arkhayakti kota. Uka techun sat markan peha kasip karkayat uka. Ukat hakinam sarasip kayat kimsani pi na nakasarayan nakahana ukat. Kote espasakaros na kasarakta. Aka kolyan utaro sarayan ichaha ma pacha nakakini ukaro sarayan uka kolyan utar porisaha uka hilata kim chuan sata uka kolyan utan ukan usutas kana haniu uka hilatan hiyatiskan hiwata tapas hakata tapasa ukan ha hiwatar hama unya khapana uka ikin laron pe esposa pa ha wale hasta asiso kot nayaro unkat anisa pe peke alin askarakin mama pasti uka pachparake ukan na wale hachasip kana uka tacha hanira hiukanti hupan nakahanya ukan hiwata has pasukamunya khaphatena ukat na yan chui makarma thiu porinito ukat pe ukan iyaw sany hakawi sarhasa ukat pe chui makan ha amuit arakta uka hilata ha ukan ikinyang kaske ha Jesucristo hut khaspa kunas kamachas paha kompe amuit arak tu karato Jesucristo han nampi kaspaha uka hilat unya saha hanio paro ha ukamak unya hat kaspati paro kespias pa ukam pinaha amuit arak tu kan hanio Jesucristo sar kaspati hanukaste qol aspawasas Jesucristo ha kangas kiwa sa pinakist. May niya iyaw sa niya pawa sa sapi sarak. Ukat na amtas sa ha. Ukat hilat humaha. Naira na kamis taram naroin katita sa pinakist. Ukat pe paksito awatiri sa pinayar sarak ito. Sum nairam istaram naroin katita sa pinaka ukam kanhal khatarak. Anio kulyereha ma urumpe sumaha khatati sasapi sarakitaina. Aka San Mateo lebronha, San Marcos, San Lucas, San Juan ukanakanha, uka aronakapanha. Walak kutiyunaha ulyar tarakitata. Uka aronakapanha. Kunao sa tekma usutar unyihkiya Jesucristo ha. Hanio Jesucristo kumaghait katainte. Tak pacha ukam usutanakar unyhasaho paha kulyatayna. Ukat pinakist Jesucristo akangas kchahasas. Ukat Jesucristo mar kulyan muntam sa pinakist. Istita sa pinak sarakya. Ukat ha. Uka utan ha. Hanio
uka energía luz apanknate ma autot nuk asita ukam apanknatan ukaste ma kablen jamaje ukar mantanche ukata uka al funcionai uka eladerinaxa kuna uka mansan alanyampe cable ma cable conectats nas tuka mansanaro hutam sa hanihut kaspate ukata uka yakakastapi uka lusaha hutipi ma cable hama mansansti ma kanastaro aparaksna umak uka pashparakipi ma tubut ham hutarake ukata ma alhanyu tata pansnasti Jesucristo irnakan munchaha hiwasak chuyman pipi mayachasiñapaq Jesucriston hiwasan chuymasan pipi mayachasiñapaq kunawasate hiwasanaka kom amuyuwinaka mantatamha Jesucristonpi human amuyumanpiq mayachasyaha ukapashpa chuyman kipi ma chuyma kipi sartarakispa ukat Samuel chacharman chijay kwa Diosan aranakapa ukapashparki narmantitanis ukampi na sarakta ukat han humaha han palayanak palamte sas acá Diosan Jesucristo aronakapa nan chuymakaro mantanis sasapi sarakta hanyo uka energía lusajot kite ma kahunar aptatahan ukaste kablit hamhoti Jesucristo bejo kapais papi hosanaga conecta sinya sarakeh kunaw sa teha ma chuyman piki uniktan Jesucristo peha Jesucristo munasinya paha Jesucristo amuyoy pasa Jesucristo munasinya paha uka hiwasan karakipi ukanaka ukat pi aka hilata kimcho ukaroha Diosan chima paha uka paspa chimpi churanyarake aka arunakapan hakamsisa kot kitina kata khamanaka ha mai phata kot iyo sap harakit ha churata phata wascha ukati na uka hilatarok sarak qollere ha haniuma urumpe sakhatate sapi sarakitena uka ha qollerin aropakiwa Jesucristo haniu kam miskite Jesucristo teha anchita kangaspaha uka ha rato qollospa haniu paha komakait kiristamte sapist Jesucristo ha ukangaskanapi hanis uyikta Jesucristo ha ukangaskano ichaha Jesucristo irnakani humaman khinas sapist humaha chaha moyacha sinyamao Jesucristompi human chimamampi sapi sarakta ukat nayah mayam sama San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan uka libro nakanha uka usuta nakuñihasa haniu Jesucristo ha ukamaki haitawachkant hanukasti tak uñihasa upaha qollana Jesucristo pe masuro ichuro karorosa hupapach parakiwa Jesucristo chuymaman hutañapawa Jesucristo nar qollitani uka chuymaman tañapa kititi uka chuymani kiha Jesucristo kat qollañ humar monatam ukatha qollara kitamo Jesucristo hawalha usutana karo qollana hani ukatha ahyachiq moit kiti hanukaste humar qollere uhuti kititeha uka huykuna karo leprosa kana karo hupah qollapunino hupaha qollañ monaraktam humaro ani humaha asamte na hiuhawasas humaha mayash amawer Jesucristo pe Jesucristo ha qollatam ukat qollitani osama humaha iyaw sarakim ukam sasa
ukampi ma kimsa tunka minuto na kauna arhaita ko hilatampi ukat ko hilataha na humak amuita te konte arhaix ma uka sasapi sarak kot pesito si pastor sasapi sito uka ha wali kusao sapi na gesto humaka iyaw sa nyamao Dios tataro sas Dios tatao ernakan sa pesta ukata nayaha Jesucristo Dios tataha yanapa vi sa pamainiro ukapash pumaro yanap atam sapi ukat nayaha Dios tataro makata ukana uka hakawi phat maitasis ukata aka hilatara qult asma tumakhasas humak qolan munta sapi sarak nayak sarha sa pesta ukat nayaha hotkhta ukamaiten sa naha hotkarak ma semana pasje ukat mositat nayaro celular to khas anito nayaha uka usut hilatato sasapi walich amam pipi kun ham sumaksar nakas te sarakpi ukata ukan hanin naha kuna ususut khetote sapi sanarikito ukat nayak wal kuti ukama Dios Jesucristo qolki kunak unharakta Jesucristo keo umaha chorap khasma ofrenda na kumanaka aronaka pistere sarap khasma irna kap kharakisma per ma utanya na kap chima na kamana ma chima niki Jesucristo mpi uka warme wasyo khochlo warme kha hopak amuyas khakino nak hiwata to asas aka San Juan 8 pipala reke Kuarmeha nayak ichak hiu hawasas Jesucristo ukangaskana Jesucristo nayar kaspitan esas kititi iyaoski ukamha ukaw iyaw sainsata ukamapan ina sumanakaha uka yukun apkatatasip tumanakaha artasipham amen sapham Iaos tuasas sumanakaha sapham akaha lorasis pate hani chasas kom humanakaha sipkataha kunawasateha Dios narakatar hutan okaha aka hiwasan amuyanakas maisar apawachasa hutas nukaha iaos asakihan aronaka parok iaos asa ukata ukapash pape kunawasateha ukama loras kikoha nayaha ukhanpe enakarkiata uka adulter khochloras kirha katkhesi korme Jesucristo ukhangas kerkina ukorme kalam ko paski hoyata nyepano khititi han huchane ki ukape kalampe churtam san ukatpe warme ukhan imantas pachan khaya qawqas ko tu ko awantanek ukhat ekhatta akhan khata hikhan khanakat ukhampe qalampe churtap khaspan ko got akarona kapanha Jesucristo ukhangaskana tatitun yo qapa ukhangaskana ukawali kosiskanya uka Señor Jesucristo ha hiwasana kampi isklano humana kampi kunahan wali ispansa uka Jesucristo roti iyaw saphata ha uka Jesucristo machi maneki ukata uka Jesucristo ha uka na hakas cha uka thumana ka unya phata kunam sopa erna ke uka kaisa 1963 uka maranja naya hakais apko tos uka markar pe sararakta ukat ukar sarasaka pa dolara nakakpinaka pasirakta ma yutorio arroz wayahart hasta kompisarakta uka markan ha yatun ka paksana ka peha karakta ukat ma hakipi kon katarakito ukan ahniyo naha humanakan arhainakam ukar hutuktesis han humanakak sarkhaphamte kora mangkasin ora sahasas haniyo humanakak sabkas pute
kititeja man asipjam nanakampeja humanakateja bukar man tasisarapjataja humanakaja ukap sarapjata ukaman wa uka markan hakanyaja yatun kapaksina kaukan hakayata ukanja kun hams ukan Dios tataja nayaro man kayanak choritaona uknaj unjarak ukamarkana ichakamapi Dios tataja ukama choras kitoja nayaro ukata ukana ukat kunaus teja na qispein katokja naya akahan utkituti ukam haniu na kiteros maik han ukaste Dios tataru ki naja hakasht asta Dios tataja nayaroja unist eponto kun ham supak ernak ka hakawina kasan ukampi paja es nakaraki ukata hiwasna kateja uka aka wachokuchir warm hama uka warmir manaka uskasip ham kalugara para hama Jesucristo hata que huchana kasata kispire upahot hana uka fariseo escriba sakena kaha aka warmeja wachokucha loraskir kathap thasasapi apan de pharkina wa moisesan leena kapanja kalam ko pashiwayap ham ukam gartatan humak kam stasa sa pisik aphana ukat pe Jesucristo ha pampar alta sapi lukanam pikel karakina wale kusakaya ukata naya hawal ko tipi akas CLF apasiski ukanakan ha palarekta kunaw sa teha mayachas ha ukapi naya ha may kote pay kote kims kote kumapi ulyart arakta ka aron nakapa kunaw sa teha patong ka kote na ulyart ukha naya ha aka diosam chi mapampi mayachas ke nan hakawiha aka wachokoчлori reha Jesucristo ukhan kaskana humanakaha humanakati komkat khata phasmaha humanakati iao sapkhata Jesucristo roha ukarat ukhat pach Jesucristo ha irna ke ukhana unkat ko fariseo naka escriba naka nanaka kathapto aka warme hocho khochlar skir kathaptasas humak kam sasmasa sasapi Jesucristo khapi kam siskwaha ukat Jesucristo khat sartasaha ukat pe urakir alta sa luk anampe kelkana uka luk anampe urakero kelkarakina kot hakina kaha amuki ukan unchuke phan mayampe kelkarakina ukat sartasaha humanakan kitisahan huchani ki uka primero kalampe haktban sa pisarkina uka kun sikats na karo nakapanah Dios tataha am parampi pato kero pahakel tarakina aka libro de Daniel ukan palara kipe ma uka per karo kel katana am luk anam pisar kipi uka hakin luk anapano asiwa ukat pat token mischo ka aro nakapanha mayaha kunaw sa teha ka montes na ikuan kaskan mo isang peha ukan kel katana sipi am param pirag luk anam pi ukan kel katarakina haniyo humaka yakha Dios na karo iya yupay chatati sa sukam kelgat uka tungka kamachina kelkan uka Dios tataha luk anam pi kelkana sipi managaha muit abkhas mate kunaw sa kamachina kelkan ha
pairir kelkan ukaha uka wachukucha lurir nairakatan pe kelkas karke na lukanan pe akah kamsanch maneja hiwasan akaha yak hayachik muitisna aka aruna kapan kamsisa aka arupi misto Jeremías 30 kimsatun kamayane kape nayaw sapax masipi uka aruna kana nayaw machaka kamachinaka churapjama aka Israel marcana ukamarake nuevo pacto ukan hasipi ukatja kunas kamsansha pacto san manej kunasa machaka pacto sataja uka nairere kamacheja ukaja tunga kamachinaka ukachinja ukaja le kamachinaka wasapi na uka waterexna sito ukaja ma pacto satarakipi kunao sa teja uka kamachinaka kan ukaja Éxodos 19 tunka ya tunkani haljan nairakatan ukhan paleja humana kateja iao sapjetat na humana karoja nayaw bendisipjama sarakipi Deuteronomio nakapalarakipi humate takwajikal kamachinak pokataja nayaja hanite pokat koja maldición katokarakita sas ukam mitsurakchik bendición aquí tak tokan sa misto ukapash para kipi maisa toketja Dios tatao chursto kamachinaka hanwal mistuñata ukamarake hanwal inagakiu uka kamachinak tokeja pali hilanaka ukat kamsisakanja tak pachaka kamachinak nanakaja pokapja sasapi sarakina opa nagapokapjante ka kamachinakarijamaja haniu pa nagapokany peripkante ukata kaisa Montesina tokatja pa tabla nakaptatapi Moisés sarakanina ukat Aron chachaj uka markampi uka nawali ojondas karakina haniu pa nagayatipkanti kunas paspachana uka Montesina tokena kitis ischaj irpstan hiwasanakaro sasapi Israelita nakasarakina ukata ukan tantas tapis ñatakeja kitinaka humanakaja absenpista Egipto markatja chaj hupanakaja ukan tokonta ñakaltapjana uka lugarana hani humanakaja yakja Dios lorasipjatat nayat jasasap Dios tatak sarakina ukam kalkatachjay akaro nakapana ukat hiwasanakaja han walt awinaka katokapjata humanakateja qatisanak lorsipjata ukaksika ukama uka aronja walja kinaka ukan hakapjarakina haniu maja kisa haniu kitisa kuna uka kamachinak pokereja utkante Dios tataja ukan sarakina pe humateja uka kamachinak poketaja bendición katokata hanite pokataja maldición katokata ukam hamistia karo nakapana Got Israelita naka pokan tanis pokana uka kamachinaka hutkan ukaja uka hupanakaja ma wakakayo lorasipjana korita
ukat ma kimsa patak hakinaka ukana hiwarkina ukat muesesaja ukana p'akharkina uka kamachinaka ukana hiwasanaka ukana q'ala tukkata hiqatasiraykutanchas ukat kunawsiteja ma imnario alastkwaja nayraqatanqa qillqatapi Padre Nuestro ukaw qillqt'ata uka himnariona kamsanchis uka ma credo satkunaqarqta nayaqa Espíritu Santo ru'iyawstasas aka Santa Católica sasaykhup qillqt'atapi uka himnario catolicona uka Mamá, istaptate como Santa Católica sata como católico ukarona nakaj iao sapta ay como kalaktada ukama haya nich como aquí o taque ukana kaha wali kusakas pas ukama han sum sakto con Padre Nuestro uka suma pequero katoqaya nakamataki Hanio Jesucristo Jesucristo manaka ukiate kayanaka mawasasa. Humanak han oranyatip han Dios armaisinyatip ta hanuma aka Padre Nuestro repetim tes hanio kam Jesucristo ha apayang stut. Kunas te maha Dios tar makat ko hanio maha uka pashpa kwasitata arskatati. Padre Nuestro que estás en los cielos, hay como que la catacha. Ukat maineja upi pequero apandase taque con Padre Nuestro. Ukata dayaja humanakaja ukama Huachocochlore nakaroja. Perdona para kismati. Jesucristo ja. Hanio ukam hiskite Jesucristo ja. Hanio ukiate kam siskite hanokaste kunte humaja may mungta uk mayita Dios tataroj sischaja. Ukatja. Ukata ichaja qostasñane kot Padre Nuestro tuktañane ukama ka católico toquen ja yatichapje han ukam loramte sichaja ka toquen ukata churu sapuru tanta mai sisakam Jesucristo ja haniu munkiti hiwasana kana wali suma hupana ira katarum makataña Kitite han chuimampi takpa chuimampi may ki Dios tataroja ukaro hani istkiti Dios tataja hani wali importante kiti taka gana kapala nyama kitite ha wali mangkit pach amuit aspa may neha ukaha kunas teha tunga kamachinak unixna ukaha Éxodos 25 ukan jamis tsorakipi ukana kun jamás kalkataski kona ukan pi mis tsorakir tunka kamachinaka ukan pi mis tsorakir ukata maukita maisar mis tsokunasa teha Dios tataro mayan kwaha takpachi mambi maha mayama Dios tataro churto tunga kamachinaka ukat Diosaha ma arpi arsorakina mara tu uka aruna kunya hatanyani
Exodus patunka pichqani halhata. Patunka pichqani halhata. Kun hamsa aka arka lorasi ukhanpi michurake. Ukampis aka arka patjaroj akhanpi aka arka michurake. Aka libro naha tunka kamachina ka kaspas ukhamuña hatañana a ver. Aka patunka pichqani halhata. Exodus librota. Tatitos te Moisésaroj sanua Israelita nakaroj nayataki ofrenda aptapi pañapawa sasa. Ukanja humanpej hikisiñanin nayaja suma arustawi arka patjanki ukapa kirubinesat tonka soqtane ukha uyardayani. Aka arkaroj ucharakitawa kaukir amtawinaktej luruktan ukalinaka sapisarkin. Ukat akan hukambi palas kerekej. Tunka kimsa qallqa ukhanja sarakipi. Ukat stepane kirbinesat anhilanak qorit kamaki lorarakita. Martillompi liqsuta akatja arkaroj purap thiaparo uchata sapisarkina. Ukatja uka aka misericordia uka katoqaña Dios narakatana uka wale uka kamsanishmuni. Aka arka tapa patjanja. Kunawasa temayni huchlurki kuja. Ukaja hiwaña pawasipi. Ukat qespiasiña takija. Aka propiciatorio satakija. Ukapi uka propiciatorio satak ukau huchanaka haraka. Hanio uka kamachinakat pej maineja pasila ukampej qespiaskaspati. Han ukaja tak pachaniu hiwasanja hiwqañasana. Ukatja aka tunka kamachinakanaja ukampi pale ukatpi uka arka ukatpi ukaja uka kirubini sata uka anhilanakaja apjatata patjat ukapi chiqanakapampi tapjatata. A ver, uñajat akiñani. Tunka kamachinaka uñajatiñani. Uka arkaman qanja kunasteja ukaman qhir apantataje kwa tunka kamachinakaja. Pa tunka mayani t'aqa ukhanpi palas karekej. Ukampis uka arka patjaroj huchanakat pampachañataki ofrenda loqtañatakis ukamarak kuna amtawinaktej lurkat ukanak uchata ukatsti tapampio qopjatjata ukampi sarakej. Aka piano air qoptañani hiwasanakaja ukaman qhir uskuntañani ukharsañani. Aka tapap qopiqañani ukharusti uka
uka tapap kopekanyan ukaha ta pachana kumuntan aka Exodus patun kapichkani halha ukata ukan hapalas karakter maineha ukani antanya papi patun kamayani aka ukat pi maineha unyhatasa amuit inyapa ukampes uka arka patharo huchanakat pampachiñataki ofrenda loqtañakis ukamarakuna amtawinaktek lurtan ukanak uchata ukatsti tapampio qophatjata ukam hischajay ukam luratak hischajay ichaja aka arunakapanak kamsis ukata ipinha uka akata panha ukan hikata sipi ukat hiwasanakaha kunausateja uka arka echa uka tapap aptasaha ukaha wasita apta haniu agarunakapan ukampal kite han ukasti uka arkaha hopinta taña pausiwa hophata taña paus sipi ukan ukat nayaha awatiris kha ukat pinayaha tak pachaka arunaka uyart kasaha ukan nayaha ukat kunasteha cooperataki katapaha ukat aka tapan tata haspaha pasela kipi kunaus teja cooperas kaspa uka tapapaha uka pasela kihaya ukat ukistarañani ukat ukar ustayani hanio ukanaka wakiskiti huasan loraña ukha ma hukapachaki ukanaka lorusna ukama ukaha sasiraki ukatha ukatapa aka arunakapan hani ukampal kiti aka histanta taskiña pawa sipi ka arunakapan hani ukanha unyasña pa kiti sasa ukatha ukanha hani umaha unyasña aka tunga kamachina hani unyasña pa kiti sipi ukaro ukpale aka arunakapan ukata ukan hanipe suma yatichita karakinte ukanaka kunaus teja wawanaka utki aka iglesia kanha ukanha uka sacerdote Eli ukaha ukanha hanipi ukama yatichita karakite ukatpi kunaus teja warminaka ukan ikip harakina ukat kunaus ukar kunayman hakanaka hutapjana ukana ukata Dios tatapi hiwayaja uka Eli ukanakaro uka wawanaka Eli satan wawanakapha ukan nuwasiñanakapi utarakina uka tiempunaka ukat qala ukan tukkata hiqatsipjana ukat qal hiwarañani ukamaka kaskayan ukasas uka arka aptaniñane sasapi ukat Dios tatawyan aptanisas ukat apanipjataina ukata walwarariña qaltapharakina ukana ukan istasaja uka Israel markan kunasa ukaja sasapi sapharakina uka arka apanipjana ukat ka amuintatasipjana ukanja
ukan nawasinya niyo sasapi sa parakina. Uka Filisteo hakanakaha, ukan hikatasaha. Paepa hakanaka ukana uka arkata apakata hikatasi parakin. Uka arkaha, ukan uskuta parakin api. Ka ukan Diyosanakapaha ukaro. Kot keporo nakaha. Uka Diyosanakap uskasa ukar uskasi parakin. Ukat Filisteo nakahasa parakin. Ichaha nawasinya sao sasapi. Apa ni patayna uka ma wakanak apa ni patayna sus. Ukat Israel nakaha apa ni patayna kotokera. Ukat ukar apa ni saha. Haniu uka kitisa utkan te ko arka uintiri. Uka mangkan kunas uthe ko tistarayan sapi uka arka lauk aphana. Uka wal kahakina ka warang kahakina ka hiwarap khana kunas uthe arap kana uka arka uka. Kunats uka paspacha. Kunats uka paspacha. Ukat Dios tatak hanipi mong kita hiwasan uka lena ka uny hanya nakasa. Hani uka aka kamajina ka hani uyaka Dios aniya tatumahasas. Kititahan aka aro nakapuint keha uka nakapi uka kamajina karo arka parake. Uka kamajina kar arka nya han wali takipi uka uksar saranya. Humana gaha muhit abhasmat koma. Ukat aka kamachina gaha. Siempre pun hiwas na gaha paltan. Hani humana gaha yaka Dios takasi pakatati yakatatito sa sapi sa karaktan. Dios tataha ukat pisa na reksto aka kamachina kaha uka hiwayaki tamo sa sukama. Ukat pi kunao sa teha aka kamachina ka unyahanyan kaha aka hakina kahan hiwayin katokanya patakyu Jesucristo khoti. Ukat pi machaka kamachina ka lora serakina. Aka kamachina unya kata saha unya yaw hanwalt awina ko transpa anchit orasan ko kapach para kipi humana kateha kapach nagar unya kata sipkata humaha hanwalt awik katokata ukamahaya humana ka tunga kapach nak pokaptate haniu kitis pokakaspate uka nayaha ka mamar kangas kayat kaha ma awichitapi huteh ukat hopa hota de na pe khespean katokeri ukat kheporo ha esposo irpanera kitena ukata uka esposo pa ha komuniona ukat pe makowai na hasarke huma khuchanita ti sa sapisik tarke hanin na khuchanik ti sipi uka abuelito huma khuchani nyamao aka Kispen katokayan taki khuchani nyama humaha sasapi. Hani tuma khuchulurkta sasapi sa. Hani na khuchulurkti sasapi sarkir. Hani tuma karisirikta sasapi. Siktarakir. Kuntakis nayaha karisir hani na karisirikti sapi. Hani tuma unisirikta sasapi sarkir. Kuntakis na mainer unisiskar sas. Hani na konsarsin porkat. Ukat ukam unyihasaha aka aukeha humaha at kespitan katokere hutahasas ukan esposa pahualpi kulit aserakir ukan wal kunat sumahan hajanita sapi sarakir ukat kunasateha panichasatan kwa yakawarm kun kay apansta utarok sa sapis nayaha
Yaqha warminpi maq utlurta kunayman naklot ukat yaqha warminpi hakeata ukampi kunayman hopaja ajano paro sarakina ukajani tuchaki sapisig uka esposo pajanipi amuy katendik kom nan esposa kwaj wal qorosh asispas ukat pasilakpi kon arsurakina aka kamachinak narakatan maineja uka hakawi puintasaja takeni infierno sañapa takeni hiwan katokarakispa ukampe Jeremías kimsa tunka mayan haljata kimsa tunka mayan takanja ukanak sipi nayaha machaka kamachina kuman pelura sasapi sarakir uka tunga kamachinak at yak nayak machak kamachinak churama sasapi sarakina Jesucristo ukana ukat kunsukan loras paha kim satung kapayan takan ukanha kamsas tatitok sarakina ani nayaha aka Egipto markat apsunya takin nayaha sa pusma ukama kanite aka kamachinak hano kastia kakasta kamachinak nak curap hama sapisan ukana sapharakina ukat tak pachani humana kaha hiwanya katoka panyamanja ukat ichaha kispiain katoka phata sasapi ukana sarakina Dios tatahan utkaspaha ukama tungka kamachina kakio al hiwasanja hiwanyero apstaspana Kuatunga kamachina kampech pashpakinit ukaya kakastani chasapi ukanak sikt arakita kudat teja Egipto markat mesinipta uka kuatunga kamachina pashpahumana kaha kato kapta hasas uka Egipto markat mesinipta ha Michaha machaka kamachina kaha manakaro hachurap hama ukat ukampi chaha lorañanes ukat kimsa tunga kimsa ne kwan hapalas kikiu ukat naya pequena kamaro kel kanta pham chi mana kamaro uskonda pham lekenta pham chaha ukat mana kaha nana marka haya ha tawasas ukam hay ukamachak kamachina ka chak churana uka tablana kan qirqtata kan kamachinak ha ukat hiwasar qispeña take ha machak kamachina kan hasipi ukat pe hilana ka sanepx mahmana karo kuna sa teja kamachina ka ha hiwasana kunya hattan ukha han hiwanyaro ki abstas pa kamachina ka ha haniu humanaga pokap karakismati uka kamachina karham Mai fokas mau, pai fokas mau, petak patung ke kamachinak pachani humak fokas mati. Ukat ha tung ke kimsani ke akan ha sepe. Ukat ukuro nak pashipan ha naya ha pekena kamaro kel kantap ha machi mana kamaro uskondap ha mas ha. Icha ha kunasa kamachinaka diusan kamachinaka pa ha. Dios tatao chi masaro uskstanis siya. Kot mainya yatinya pa kunakas kamachis ukaha uka. Nayaw Dios sa mayaha humaha marka hayata siya. Tukat takini nayar unt apkitani kitits naha ukaha kot nayaha wala hachato. Haniyo nak mampis amtas kati hucha nakamat khasyak.
nayaja qal qispiqa phama ukahan walora nakamatqa hanipuniyunaq mayanpis amtas qhati hucha nakamatqa ukhan pali aru nakapanja primer kamachinakaq tunka kamachinakanapi ukachaq machaq kamachqay Dios tataqa hiwasnakaru churqstoq aka kamachinaktoq haniumaja qispiankatoq kaspate han ukaste ukaja kamachinaka kot ichaja pairir kamachinak churqsto ukaj kunasa nayao human Dios amaqtqa haniumanpis huchanakamat amtas qhati ukham qillqatachqa ugatqa Dios tataqa ukhampi hiwasanakaru nayao qala humana hanwalinakamat qispiqa phama nayao Dios tatamat ukham pali akaru nakapana humaraq kuna kamachinakas kustamqa Dios tata han uka kamachinakar naira kamachinakar uñaqatqa phamte siwa han ukaste nuevo pacto ukar uñtapqam siwa ukatqa uka warmeqa wachuqhuchloraskir katqatachinqa ukat Jesucristoqa aka warmeroq qispiaña panapi ukata ukat luk'ananpipi pamparaqtayna ukat Jesucristoqa nayraqataqa uka nayririqa tunka kamachinakpi luk'ananpi qillqt'anirakitaynaq ukat qhipatqa uraqiro qillqt'arakina haniyunaqa huchanakamat amtas qhatisas uka warmiqa wachuqhuchloraskir katqatachiqa Moisesampeqa waliki ishkarakino ukat kunawsateqa Jesucristo machaq kamachinak churqsto ukaqa nayao qispiapqama hanwali loratanakamatqasa ukatqa uka kamachinakarqam saltasnakuqa uka wachuqhuchil lurir warminqa q'ala huchanakapaq q'umachitaqchaqa ukata ichaqa ukata q'ala kunawsateqa uskatani ukaqa uka warmiqa hiwañapanaw qalam k'upata ukat nuevo pactompe nuevo kamachinaka machaq kamachinakampiqa haniyunaq huchanakamat amtasqa tisisqa ukat hiwasanakaqa uka hiwasateqa uka nayra kamachinakar phuqasas kañanaqa Diosqa tataq hani uka ukmunkiti han ukaste Jesucristo cruzan ch'akata qatachi ukar iyawsañasakmuni Dios tataqa ukat hiwasanakaqa q'uma hiqatasqtan ukat sopayaqa taqiro arqa esto ukatqa ichaqa machaqa kamachinak Dios tataqa churqsto ukaqa Jesucristopi nayao q'ala huchanakamaqa apasqta haniumanpis amtasqata huchanakamat ukapi machaqa kamachinakaqchaq walqa qinakawa icha tiempunakaqa uka tunka kamachinaka p'iqiparo uskunta sipki hanira kamachinaka parinkipan Abraham chachapi akanaq pala pusipatak kim satunkan maranak pasqan ukapi kunawsateqa Abraham chachaqa uka Abraham kunarusa iyawstan hiwasanakaqa Jesucristo hiwasanaklayku hiwi cruzan ch'akatata ukaru hiwasanakaqa iyawsañasa ukaru ukan q'alhupaqa pagawayaqa ukata hiwasanakaqa ukana machaqa
machaqa pakta ukana churuqsto ukatpi humana kunasiteqa uka kamachinakuy hatanqa takpachu manakaqa askiaqina kaqtawa uka ochoq huchir lurir warmisa qispiataw qatasina Moisisaste qalam upjas hiwayam sichaqa ukatanir ukar contest kasapi Jesucristo sanaq kiti sanira huchani pita uka primer haqtam sichaqa ukapi machaqa kamachina ukat wasitatpi qillqt'arakinaq pamparaq uka kunatsu hamupaq qillqarakina pa kutirakiyu Dios tataqa qillqarakina ukaqa p'akataw qatasirakin ukatqa pa kutisti machaqa kamachinaki hiwasaruqa churus haniyu nayasa huchanchik karakish matisas ichaqa sarham han mayampi suchlurham tisa inasa humaqa mayampi huchluras pero Jesucristoqa may kutiki wiñeta ki qala huchanakama apasqa ukat nayaq hani huchanchik smatissapi amen sabham hilanaka ukamapan aka uka machaqa kamachinakapi hiwasaruq qispiqsto walqa iglesianakapi icha tiempunakaqa uka tunka kamachinakar katjarusis sarantasip karaki Romanos uka libro hansas karakipi kitinakatiqa Cristompi hakapji hukpanaka haniyo huchanchata kanitisa sukham qillqtatachqa Jesucristoqa uka kamachinakat apsqtam nayra kamachinakat apstam ichaqa uka machaqa kamachaqa uraqira qillqtata ukaqa ichaqa uka kamachinakaqa machaqa kamachinakaqchaqa haniyu mampis Jesucristo huchanakamata amtasqanitas ukham qillqtata uchaqa yaqipanakaqa uka tunka kamachinaka puqa sasawa hakasipki ukaqa hupanakpaspas qalam upqas hiwayasqaspa ukham sañmuniq uka kamachinakar puqasaskiraq Jesucristo ukat kamsas hiwasanakaraqsaskistoq hanipuniyu mampis naq amtasqatu chanakamata sasaqa palcha ukata ukapi machaqa kamachinaka hiwasanakatakiq Philadelphia markpi makutiq sararaknaq uka markan wach'ay iglesiapi utatinaq ukan matarjitpisistoq ukatpi tarjitan qillqtatarki nuevo pacto sapi qillqtataskiq uka watiriq nayaq sikt'araktpi nuevo pacto kamsanchmuniqa sas haniyu naq yatikti sarakitapi ukatpi nayaqa ukana arunaka arjayt'arakt uka watiriqa qispiaynka toqaraki ukat naq wal Dios tatarius pagararakt icha tiempunakana aka huchanakat kuna hamsa hiwasanakaqa katoqsna qispiasñaqa Dios tataqa ukampi Diosan Jesucristo luk'anakapa ukatpi humanaka haniyu kunsamayapta ukhamanakaptaqaya kititeqa iyawski kamachinakaruqa nayra kamachinakaruqa han walik katuqansipi han humaqa yaqa Diosanakaru yupaychamtisiwa arunakapan aka machaq kamachinakanpiqa hanipuniyu mampis huchanakamata amtasqati sisaw ukham hiwasaru arjayasta Dios tataq ukapi machaqa kamachinaka hiwasanakatakiq anchit orasanqa humanaka kunham katuqapqata uka tunka kamachinak toqe kitinakasa ampara apqam kitinakasa manaka tunka kamachinak toq katuqapqata uka kitinakas katuqapqarakita machaq kamachinak toqe qispiasi tunka kamachinak toqe tuqatawi qatasipqata
Jesucristo iya usireha uka kespita hekatasine ukam gerak tatawa. Jesucristo kal huchana casa apaske hichaka aski hakenaka qoma hakenaka ukam tukt ayasxto Jesucristo ha hiwasna karo ukam apan hichak Dios tataro makatayan akakam paltasinyan. Allah pachangkira koyan sama Dios ka Dios pagarnis maanchito rasana nana hanwal hakenaka nanaka ukata humaha Jesucristo ro kitanta nanaka huchanaka ha apaskere eka machaka kamachina kampi humanaka kitana kata hanun ke aka aronaka ukat humanaka yakepanaka no asiskiwa aka Allah pacher mantanya taki Jesucristo ala phokataina ukata walius pagarnipsma manyaha akatonga kamachina naira kamachina kampi ha hiwanya katokaspa Allah pachangkira koyan sama Dios kichaka maha machaka kamachina karo apapkhesta ukata ichaha machaka kamachina kar ham sartasa ukat nanaka humaro walius pagaranipsma anchit orasana ukama Diosan yo kaman sutip haro maitasnipsma ukama pan Dios pagara hilanaka kuyakanaka anchit orasana akakama Diosan aronaka papalt astan ichaste humanakaha hukampi istasip kakisma karoro hurpuro viernes urkama paltas kanyanitaka kanaka kamata hikisin kama hilanaka kuyakanaka.